washo wayicofa leyo nkinobho uthamsanqa obhekela ukukhala kwemsindo lapha ohlelweni lwakho Ekhaya Jikelele. Sesifike qathatha asifika ngasigalelekile sokwethulela 8 into ukhetho laseZimbabwe ingqungquthela iBRICS kanye nezithinta iKaizer Chiefs abafana bokuthula noxolo phela. ULwesihlanu ke kithi thina esisalinde ukuthi kuphela inyanga bandla asikhangeze inkosi yami uMlungu. Kanti ke kulabo ke bona sebevelile fasteleni kuMlungu hayi it's Friday. Asihamba kahle kodwa lapha ama-bank balance kwabanye bethu kwembula kwembesa. Kholosa uma ubheke yakhe i-bank balance uyancuma okanye savings babes. Oh nice. Savings no save. Kuyembula kuyembeswa ke kwabanye bethu. Najonga mayithi mayingena ukhawuleze uyiqhukuntshele uyifake kwenye indawo. Kutheni ungachonga uba mfry? Ayish, uzongizama ngesincane? No, xa uthe mfry yazi ngivele ngingene ndizibone ndithezwa. Ukuthi ziyasha. Oko nilindile ndithe xa ndivuka ndathi yo uzawuthi mfry cwaka. Oko ngithi mawuthe zimfry. Khawutsho ke zimfry. Mawuthe zimfry. Elogwijo liphelele kum. Ingatsho elogwijo ejonga andifuni kuyicacisa. Ewe sikaloko yi-Friday mchina. Igwijo la Friday lilana ntshomani i-that's a thing. Nam nje ndiziva ndibathung. Akitsibiki kayiketsanga. Ewe kaloku vele ubone nje into yobana jonga kushubile kubomvu kulate emaxesheni. Hayi ke akho sidingo sokuba ndithi khulana ezobhatyi ninyenyisa umbhinqo. Sekunjalo eli likhaya lakho iphakade lakho. Ewe kaloku xa ulapha ziyamila intlanti imfene zona zishiyeke singenamakhaya. Njengasiqhelo ke siniphathele ezitshotshe entlanje emva kweli sipapazela nempiko kaloku sijonge kweziqhubekayo phesheya kwamalandle ezopolitiko ezemidlalo. Hayi ke andithethi ngeendwendwe zethu esinazo apha enkqubeni namhlanje. Jonga kuyoqha kunobathana kusale unobangela. Ndimlo ke ukholosa unonkanyezi kalubisi. Ndingumadle ngothi mazivu mamshukuma umazondwa ngento zakhe masizitshaye ziqhuma ezanamhlanje. To become full members of BRICS, the membership will take effect from the 1st of January 2024. Iinkokheli ze-BRICS zibhengeze ngolwesine ukuba amazwe amathandathu aza kuba liqela lalo mbutho ukwandisa intsebenziswano. Le ngqungquthela ke iqukunjelwe phezolo. It's my right to vote. Yeah, I didn't vote yesterday, so it was extended. So I'm here. Isiqalile ukufika imiphumela yokhetho lasezweni elingomakhelwane beningizimu Afrika iZimbabwe njengoba amaqembu ezombusazwe edlana imilala nje kuleli yazwe. Lotshani nginguleno sigushetshelo umhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabona kude lendaba ezinabileko Ekhaya Jikelele. Sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Amalungu e-BRICS ongezwe ngamazwe amathandathu naquke amazwe afumana nge-oil i-Saudi Arabia, i-Iran ne-United Arab Emirates. Inyathelo ke elingabonwa njengelifikelelayo kwinqwanqwa le-G7 lamalungu matsha akwaquka i-Ethiopia, i-Argentina ne-Egypt. Umongameli uCyril Ramaphosa uncunyiwe zinhloko zamazwe e-BRICS ngegalelo lakhe kwingxoxo ezokwandisa ngamazwe e-BRICS. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi kwingxoxo bavumelene ngamxhelomnye ngesindululo sesigaba sokuqala sokwamkela amazwe amatsha amathandathu phansi kwalembumba aquka isithathu samazwe afume ngeoli iSaudi Arabia, iUnited Arab Emirates neIran. Amanye amalungu amatsha iEthiopia, Argentina neEgypt. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership
will take effect from the 1st of January 2024. Lengquthela ikwafikelele kwisindululo sokuyeka idola yaseMelika njengohlobo lwemali esetyenziswa iBRICS yathwalisa uxanduva abaphathiswa bezimali neerhuluneli zebhanki enguvimba beze nezisombululo ngezinye indlela zentlawulo. In this regard, BRICS leaders have tasked their finance ministers and central bank governors as appropriate to consider the issue of local currencies, payment instruments and platforms, and to report back to the BRICS leaders by the next summit. Wothulelwe umnqwazi uMongameli Ramaphosa zezinye inhloko zamazwe eBRICS ngesakhono sakhe sokusombulula ingxoxo kwingxoxo ibikhe yaxinga malunga namazwe amawamkelwe ukuqala kwiBRICS. I appreciate their efforts, and I would like to note, as it turned out, this was a challenging work, and President Ramaphosa showed the unique diplomatic mastery as we negotiated all the positions, including when it comes to BRICS expansion. Kanti ke ingqungquthela yamazwe eBRICS lonyaka uzayo ayisayi kusindlekwa yiBrazil njengoko bekufanelekile, kodwa iza kubanjelwa eRussia. Oku emva kokuba mongameli waseBrazil uLula da Silva evakalise ukuba ngunongekhe elalizwe lisindleke ingqungquthela ye-G20 kunjalo liphinde lisindleke neye-BRICS. Kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Isiqalile ukungena imphumelo yokhetho lukazwelonke ezweni lumakhelwane iZimbabwe. Zimbabwe zinikele ezikhungweni zokuvota ngolwesithathu kuyokhetha umengameli kanye namalungu eParliamente. Lithelwe ilahla kunina izolo izifunde ngaphansi kwezi10 bese iphothulileke ukubala amavoti. Leyo mphumela ke mbukeli yamalungu eParliamente kanti imphumela yesikhundla sobumengameli yona kulindeleke ukuthi ke iqala ukungena izinsuku ezimbili ezizayo. Kepha ke umthetho sisekelo waseZimbabwe ukhomba ukuthi kufanele ukuthi ibisingenile ezinsukwini ezinhlanu ezizayo. As the police, we have got a constitutional mandate to protect the country's internal security. So there's no going back in terms of maintenance of law and order in the country. We want to urge Zimbabweans that as the Zimbabwe Electoral Commission finalizes the voting process and the counting of the ballots, Zimbabweans should remain peaceful and wait for the official election results. The results are well. We voted well yesterday, and we are enjoying the results. So far, the results are good. We want good development here. We want to work indigenization to make it up. Ziyaqhubeka inhlelo zokwengeza amandla ogesi angu-90 megawatts ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iyehla ingcindezi yokucishelwa ugesi ebhekana nezakhamuzi emkhandlwini idolobha waseGoli. Inkampani enkinkisha umbane iCity Power kulindeleke kuba yongeze i-90 megawatts yombane kukhanyiswa amakhaya aqikelelwa kwi-60 yamawaka. Le yinxalenye yesicwangciso sayo esisandokwaziswa esijolise ukukhusela ii-megawatts eziyi-500 zombane ngo-2030. While we are embarking on the journey to eventually enter into 20-year agreements, we should at least start with a 3-year contract. So we've got 4 independent power producers, which will be giving us power. 1 is from gas, 1 is from waste to energy, and 2 is from solar. And then it's a total of about 92 megawatts at this point in time. Elinyathelo liza kanye ngexesha ilizwe liqhubeka nokujijisana namanqanaba ohlukeneyo okucinywa kombane. Amanye amashishini agqibele fudukela kwezinye idolophu ezinombane othembekileyo. Amagosa aseRhawutini anoloyiko lokuba oku kungakhokhelela kwintswelangqesho kube nalo nefuthe kwiinzame zokuqokelela ingeniso yesixeko.
We want to save this revenue as a city of Johannesburg. You know, we need 4 billion a month to survive. The city of Johannesburg is huge. For us, we must embark on this issue of revenue collection, but also try to stop all these elements that disturbs us, like such as illegal connection. Ngelixa abavelisi bombane abazimeleyo abane bengekachazwa amagama, isixeko sithi umbane othengwe kubo uza kuba kwixabiso elisezantsi. Oku kuza kunceda ukunciphisa amaxabiso aphezulu ombane kulandela ukunyuka okuphindwe kabini okuvunywe yi-arhente egunyazisa amaxabiso ombane iNESA. Iparlamente ke iqoshisile inkqubo yodliwano-ndlebe ngezakhono zabagqwatsa kwisikhundla somkhuseli woluntu omtsha. Basibhozo ke abagqatswa abajikwa-jikwe ngemibuzo ngezakhono zabo kwinkqubo ebanjwe kutshanje. Phezulu ke umgqatswa wokuqala ukuvavanywa ngoyintloko yezabasebenzi kwi-arhente yezobuntlola uadvocate Mubango Lukhayamane. U-Advocate Lukhayamane ongumxazululo wemiba yengxowa-mali yomhlala-phantsi uzama isihlandlo sesibini uba ngumkhuseli woluntu njengoko ezizamelena ngo-2016. Sometimes you take a decision and you ask the troops to march along with you. I have. Imanje uJohana Lidwaba ofuna isikhundla naye yenza amabalengwe ngezinto ethi isilela kuzo iofisi yomkhuseli woluntu. Last thing when I was nominated, that period, I went to so many young people and I asked them, do you know what is public protector? No. Do you know what is legal aid? Yes. Umkhuseli woluntu obambeleyo uxelela amalungu eParlamente ngokubaluleka kokuba le ofisi ihlale izimele geqi kwaye ineqela eliluqilima. The public protector must ensure that there is necessary steps that are put in place to ensure that the work of the institution is shielded, there's independence, there's impartiality, and it is done so without any fear or favor. We thank the public for coming with us from the time when we invited them to nominate. Le committee zakuhlangana ngoLwesibini weveki ezayo ukwetyisa ngale nkqubo yokuvavanya izakhono zabagqatswa. Igqwetha likaMolimo Maruhanye nowaziwa ngelikaJubjub ojongene namatyala li-13 liqalele inkundla ukuba lihlehlisiwe umhla wesi-8 kuNovemba ityala lakhe. Igunya abantu lezotshutshiso lithi liqinisekisile ukuba linetyala eliqatha ngakuMaruhanye. uMaruhanye uvele okwethutyana kwinkundla kaMantyi yaseRhawutini. Inkundla ibigcwele ngonondaba yeyamiswa ngokufutshane ukuba uJubjub athethe negqwetha lakhe malunga nokuba bakhululekile kusini na ngalo mba osasazwayo. Nalapho amajelo evunyelwe ukuba aqhubeke nomsebenzi njengoko uJubjub engumntu oqhele ukuba phambi kwekhamera. Igqwetha likaJubjub lifuna ixesha elongezekeleyo lokufunda idokhethi ukuza neendlela zenkqubela phambili. Babuyele kweli abacimi boeli abangama215 emva kokuba babeseCanada isithuba sentsuku ezingama33. Eligqiza ke labacimicimi mlilo lilifathele eli loMzantsi Afrika lisingise kumantla Melika ngeliyokunceda ukuvulwa nemililo yamadlelo eqoqisayo kwelo. Lamagorha ke namagorhakazi afikele kweli kwisikhululo senqwelo moya iKruger Mpumalanga International Airport. Aba bacimi mlilo babuyele kweli bekhuselekile emva komsebenzi obeyimpumelelo kwelaseCanada. Bekuthe qolo kuphuma amaqela ohlukeneyo abacimi mlilo kweli eyokuncedisa kwelalizwe ukulwa nemililo yamadlelo. Eligqiza lelesithathu eliphumileyo kweli kulonyaka. Bathi nangona lo msebenzi bunobungozi kodwa bayazibona ukuba abahambelanga ilize bakwazile ukunceda. Sikwazile umcisha umlilo. At least abantu base-Alberta bafike be-right, bashiye be-right, but there's umlilo also eColombia, but there's Mzansi 4 also ozayo ozobancedisa. The mission went well and we accomplished our mission.
safely with no injuries, not even death. Eliqiza labacimimlilo likwabizwa ngeMzantsi 3 lamkelwe ngezandla ezishushu kwisikhululo senqwelo moya iKruger Mpumalanga International Airport bothulelwe umnqwazi ngomsebenzi wabo omhle. This is Zanzi 3, the third team we've sent to Canada, and as you can see they have come home happy and safe, and I think that's very important. It's a very dangerous task they go to do there. There've unfortunately been 4 fatalities so far in the fire season in Canada, but we are very lucky, thanks to our own discipline. We've come back home safely, all 215 of Zanzi 3. Kulindeleke ukuba elinye iqiza labacimimlilo iMzantsi 4 lintingele kwelaseCanada ngomso. Okamanje ke mbukeli ke sijike qunga sayitolo siyabuya emva komzuzu. Inhlangano yengamele ibhola eningizimu Afrika iSAFA yethule uhlelo lokucija abaqeqeshi ezweni lonke kuleli. iSAFA iza kunikezela ngecourses ezahlukeneyo zokufundisa abo bonomnqweno wokuba ngabaqeqeshi ezifana nelicense zeCAF ezikwibakala lika C no D, kodwa lo mbutho ukwachonge ezinye icourses ezibaluleke kubaqeqeshi nakwabanye abasebenzi kwibhola ekhatywayo. Kusungulwe iziko loqeqesho nelithiywe ngowayesaya kuba ngumqeqeshi weBafana Bafana ongasekhoyo uClive Barker. One component, like I said, would be traditional courses, and then the other one will be the SAFA Clive Barker Academy. So Clive Barker Academy will deal with all specialized courses that you can really think of. You know, courses that will deal with technical director courses that will deal with career transition programs for ex-players, courses that will also deal with coaching courses for active players. Lombutho uza kuvunyelwa kwakhona ngelicense zeCAF ezikwibakala lika A nelika B. iSAFA ibingakwazi ukunikezela ngezilicense ukusukela ngo-2017 emva kokuba iCAF yamisa ukunikezelwa kwelicense ngelixa yayisahlaziya amaxwebhu oqeqesho. On Sunday, CAF sent a message to bring us back into the convention. iSAFA ithi eliziko litsha liza kuqhuba izifundo ukusukela kunyaka ozayo kwaye imeme abanomdla ukuba beze ngaphambili nezifundo abafuna zongezwe okanye bafake izicelo zokufunda kweliziko. Njengamanje ke mbukeli ake sibheke ukuthi imi kanjani imidlalo kulempela sonto eqala namhlanje. Embangweni wesicoco se-DStv Premiership namhlanje Cape Town Spurs izogadulisana neChippa United bese kuthi ke kusasa kungumgqibelo iKaizer Chiefs ke yamukele amaZulu FC. Komunye umdlalo ngawo umgqibelo iStellenbosch FC izotholana phezulu neSuperSport United. Kuzothi ke embangweni wesicoco se-English Premier League ngolwesihlanu iChelsea izobhekana neLuton Town bese kuthi ngomgqibelo iBournemouth yona izodlala ke neTottenham Hotspurs. iEverton igadulisane neWolves bese kuthi ke iArsenal itholane phezulu neFulham. iManchester United izokwamukela iNottingham Forest ebese ke iBrighton ivakashelwe iWest Ham. Kuyobese kuthi ke ngesonto mbukeli iBurnley yamukele iAston Villa kanti ke iManchester City ihambele iSheffield United emidlalweni ke iNewcastle United izosingatha neLiverpool United. Enkosi ngokuhlala nathi kaloku nisasibukele apha kwinkqubo ndaba yakho entandokazi iEkhaya Jikelele apha kaloku ku DTT. Inkomfa entsiku ntathu nebibanjelwe eGauteng kutshanje sele ifikelele emaphathelweni. Okuke kuza emva kweengxoxo ezitshisibunzi nezayamane kurhwebo notyalo-mali. Phakathi ke kwezo ngxoxo ke kuqityiwe kalokuba kwamkelwe amazwe amathandathu kule mbumba yeBRICS, nto leyo ke eza kuthi
ibe ngusosikweni kwinyanga lomqungu kunyaka ozayo. Amazwe ke amahlanu asele esekhona kule mbumba akwamelele ukuba kubaphathiswa babo bezemali nakwirhuluneli zebhanki ukuba zithathele ingqalelo i-currency ehlobo lunye nendlela ezintsha zokurhweba, nto leyo ke enazokuthi thaca ingxelo yayo kwinkomfa yonyaka ozayo. Ukusinceda ke sifumane umongo woko okuthe kwaqhubeka kule nkomfa, siye sarhweca kaloku ingcaphephe kwezoqoqosho umnumzana Makwe Masilela, okanti ke sikwanaye nogqirha uVusumuzi Sibanda we-Africa Diaspora. Masinibulise bahlekazi, sinamkele kwinkqubo yethu yentandokazi i-Ekhaya Jikelele. Niyaphila kodwa ngalentseni? Siyaphila nabamamele ekhaya siyabonga. Ngatsho ndizawuqala ngawe mnumzana uSibanda, ngaphambi kokuba nje sihlalutye ngenkomfa ye-BRICS, mhlawumbe ungekhe nje usichazele banzi ngokuba wena yintoni mhlawumbe ongathi uphume nayo kuyo le ngqongqothela, ungathi mhlawumbe zeziphi izinto ezibalulekileyo othe wazicaphula kule nkomfa? Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngaphezulu nje kokuthi kunendlela exoxiweyo ukuthi amazwe amatsha adinga ukuthi angenelele kwi-BRICS izokwenziwa ngaluphi uhlobo. Siyazi ukuthi kunabantu abakhalaza kakhulu ngokuthi amanye amazwe angenele kuyo le BRICS mhlawumbe akana umbusazwe emihle emazweni abo fana no-Iraq no Iran. Kodwa ngifisa ukuthi ngisho ukuthi uma sisabheka kahle sizobona ukuthi amazwe wonke la emhlabeni jikelele uma ekhuluma ngokuthi kunokubusa okuhle lokho ukukhetha kubantu bonke okuthiwa idemocracy, siyazi ukuthi kubukwa ngamehlo omunye nomunye umuntu ngoba amazwe wonke aphethe indlela asebenza ngawo ezingaqondile, kodwa lokho akusho ukuthi iminotho yalamazwe sokufanele ihlale iceleke phansi, njengalokhu sibona ukuthi uma sibhekile iIran ngamazwe lapha okuneziningi izinto ezingatholakala zisize kufana namazwe anjengo-Ethiopia engenelela nje no-Argentina. Sibheka ukuthi ukusebenza ndawonye kwamazwe amaningi mhlawumbe kungavele phela kwenze kube lula ukuthi lokhu ukuthembela ebesikwenzile emazweni anjengeMelika nalawa ase-Europe kuguquke, ngoba sizobona iminotho eyamazwe ase-Afrika ikakhulu nayo ithanda ukuthi ikhule, njalo kusiba nemisebenzi eminingi, njalo kuzoba nokutshalwa kwezimali kakhulukazi kwelase-Afrika, ngoba uma sibona lamazwe ayisithupha afakiweyo siyazi ukuthi kunamanye amaningi awalapha e-Afrika okufuneka ukuthi nawo azongena. Ngakho sithi ukusebenzisana kahle kakhulu kwi-BRICS ikakhulu okuthinta amazwe awase-Afrika kanye namazwe aneminotho esikhulile efana ne-India no-China. Siyazi ukuthi kuleli viki i-India iyathumela abantu bayo ukuthi bayofika le ku-space kumoon, bayofika lapho kungakaze kufike khona abanye abantu, okukhomba khona ukuthi kwezentuthuko lamazwe la kukhona intuthuko eningi engahle isize nathi la Afrika. So into engiyibona inhle kakhulu kumbe engiphuma nayo kulombuthano yiyo le ukuthi ayikhuliswe i-BRICS, ifaka amanye amazwe amaningi la eAfrika, ke sibheke kakhulukazi ngezomnotho ngoba iminyaka yonke leminingi iAfrika ihambele emuva kakhulu kwezeminotho. Kanti ke mhlawumbe ke kulokhu kuqhubeka masingabheka ukuthi iAfrika izovusa ikhanda ukuze ingabi yona ecikelelwa phansi kubo bonke lobudlelwano. Siyamba wena umnumzana uSibanda ethetha ngokubana mhlawumbe insebenziswano phakathi kwalamazwe amathandathu athe ahlanganiselwa izawuphucula ngakumbi ezoqoqosho, njengoko siqondile ukubana mathandathu amazwe athe amkelwa kwimbumba ye-BRICS. Ndifuna ukuza kuwe mnumzana uMakho into yokubana usicacisele okanye usikhanyisele ngenzuzo ezothi imbumba ye-BRICS iphelele izuze ngokubana lamazwe ongeziweyo.
Ngivumelana no Dr Sibanda ukuthi lamazwe la nemali amanye and then khumbula ukuthi into right ngeBRICS njengamanje ile ndaba le yebank yabo and then futhi ngebank ibank inganceda ukuthi incede kufinance infrastructure kakhulu la sifunayo la eAfrica and then futhi le ndaba yokuthi mele babhekane le ndaba yokuthi basebenzise ama local currency kubalekile kakhulu because lokho kususa into lesibiza iexchange rate risk if bakuboleka ngamarand unokuthi bakuboleke ukusebenzisa ama-dollars and futhi isusa lento lesibiza i-interest rate variation ukuthi awona problem ukuthi ama-interest rates ase-US kuphi ayaphezulu njalo nanjalo and then into bafuna ukuyenza ukuthi kahle abasubstitute i-US dollar into bafuna ukuyenza is to substitute i-system because i-system ekhona njengamanje ungayibisa ngesingisi ukuthi is a unipolar system so bafuna kuba ne-multipolar system and as udoctor khuluma laphayana i-BRICS manje mahlala around the table namanye amazwe bazokhuluma ngevoice strong and it will be a force to be reckoned with kuyaphambili and especially sibona ukuthi at least amazwe akhona is more a balanced amazwe amanye imnotho yabo i-right eminye amanye ama-economy yabo akho right but we expect ukuthi laba nemnotho e-right bazonceda abanye kakhulu mayeza ngale ndaba ye-funding and ngi-emphasize le ndaba ye-bank because le bank la ifane nabo IMF nabo World Bank because ezinye izinto like inye into abayibheki ifana nekuthi mabakuboleka imali bakunikeza nama-political conditions ukuthi mele wenze sona so menza kundaba zakho zepolitiki so I think if ama-members they take advantage for i-bank ngele bank le khona and then bayisebenzise kakuhle for infrastructure then I think to be a member ye-BRICS kuzoba more attractive and namanye amazwe azofuna ukujoyina kuya phambili. Gqirha Sibanda uthetha apha umnomzana uMakwe ngendlela mhlambe ezawuthi iphucule xa sijonge kwezoqoqosho uyanqinelana namazwi wakhe esisho into yokubana this will be a force to be reckoned with kodwa ke kuyaphawuleka into yokubana abanye abantu bayathandabuza indlela esetyenziswe indlela ethe yasetyenziswa yokutyumba lamazwe mathandathu amkelweyo njengokuba siyazi into yokubana bangaphaya kwe-20 amazwe athe acela into yokubana nabo bamkwele phansi kwale BRICS mhlambe gqirha ungathi mhlambe uhlobo nendlela ethe yasetyenziswa yokukhetha lamazwe mathandathu ibisithini ngicabanga ukuthi lamazwe la angakakhethwa aseleyo ngoba besinawo 20 kuphume nje la awu6 kutsho khona nje ukuthi mhlawumbe lanawo uqala nje kuphela ukuvunyelwa ngoba already kusho ukuthi wona abesethe anelisa ukusatisfy lokho kudingwayo kubekiwe ama requirements ukuthi angene okusho ukuthi nalawa asasele either ngoba kade ngenise isicelo sawo isikhathi sesisincane siseleyo kusafanele nje ukuthi ayolungisa mhlawumbe ayolungisa izinto zawo ukuthi nawo anelise ukungena ngicabanga ukuthi kungedalanga nawo azongena siyazi ukuthi ukukhalaza kukhona vele ikakhulukazi lapha abantu besithi kanti kusetshenziswe ndlela abani ukuthi kufake lawo mazwe ngoba amanye awana history enhle ikakhulukazi makusiya kumalungelo oluntu okusho khona lokho ukuthi njengoba beke ngishilo phambili njalo nomnumzana Makwesha ukuthi into ebalekile lapho kufanele sibheke ezomnotho sibheke nokuthi enye yezinto sisemuva kakhulu ngayo la eAfrica infrastructure development kanti leli bhanga leli akhuluma ngalo ukuthi yilona okufanele sibheke kulo ukuthi cha livele libekelwe lokho ukuthi lezimali ziyothuthukisa infrastructure lapha eAfrica so ake ngithi mina lokhu kuqokwa kwalamazwe la akusho ukuthi lamanye angafakiwe aseleyo ukuthi aselahlelwe izandla ukuthi hayi akazi ukungena kusho khona ukuthi njengoba bebeqala kulombuthano ukuthi babeke ukuthi kanti uma izwe lithi liyangena yini abayidingayo kusho ukuthi ngemva kokubeka ke lokho ukuthi okay yilokho esikudingayo ukuthi lize lingene lokho nalokho okubizwa ngesingisi ngecriteria kusho khona ukuthi nalawa aseleyo aseyiphethe icriteria kungedalanga nesiqiniseko sokuthi azongena kanti angivumelane nozakwethu uMakwe lapha njengoba esasho ukuthi esebenzisele ligama nami ngilithandayo lisebenzisile ukuthi kuzoba i-force to reckon with ukuthi ngicabanga ukuthi BRICS idinga khona vele ukuthi ibe namandla ikakhulukazi kwezomnotho okusho khona ukuthi ayizukushiya amanye amazwe ngaphandle
ngaphandle nalawo amazwe ahluphekileyo sizobona engena ngoba azothola phela inzuzo kanti futhi azokwanelisa ukuthi athuthukise amazwe awo njalo abe maningi uma esebenzisa nemali eyodwa okusho khona ukuthi asibone ukuthi akhona nje amazwe azovela asale nje ngaphandle ngendlela engacacile. Ngiyayithanda kakhulu wena lento ogqirha Sibando itsho into yokubana namazwe mhlawumbe ahluphekileyo azokwazi into yokubana afumane inzuzo kuba mhlawumbe lizawujonga ilizwe lithile libona into yobana mhlawumbe lona alifumanga kangako xa kujongwa kwezoqoqosho kodwa ke mhlawumbe into ethi ekambeni kwexesha nawo lamazwe azozifumana mhlawumbe seyiphantsi kweBRICS sisathetha njalo kanye nendlela esetyenzisiweyo yokubana mhlawumbe kukhethwe ndifuna ukuza kuwe ke ngoku into yokubana mnumzana uMakho into yokuba kuyabonakala ukuba lamazwe amkelweyo afumileyo kuvimba lwendwalo nto leyo ke enothi mhlawumbe ibe nomthelela omninzi kuqoqosho lwembumba yeBRICS iyonke ungathi mhlawumbe wena mnumzana umnakwe lamazwe anovimba lwendalo olufana namafutha ingaba mhlawumbe kungaba nomthelela omngakanani kuqoqosho lweBRICS norhwebo i-economy ngabula makhumsha. You know, the way bayenza ngakhona if uyabheka i-Argentina ne-Brazil ziyasebenzisana kakhulu but trade kakhulu between them. If uyabheka lapho i-South Africa khona amazwe labathathile from i-Africa and then if uyabheka futhi abantu laba produce oil and then sazi ukuthi basebenzisana kakhulu since sibona u-OPEC lapha uRussia no-Saudi Arabia njengamanje sebasebenzisana kakhulu that is why basibiza u-OPEC and allies kutsho ukuthi ama-big boss lapha yana ku-OPEC uRussia no-Saudi Arabia umuntu lo ngazibuza ukuthi mhlambe expectile umuntu ofana no-Indonesia ukuthi mhlambe bangamthatha kutsho ukuthi at least kuvele somebody from Asia but njengamanje akekho but into ebalekile ukuthi lamazwe la out of top 9 oil producers 6 of those they are members of BRICS and then lokho kubalulekile because sazi ukuthi into efana no-oil sazi ukuthi iyacontrolwa la ekhaya that is why kunento bayibiza i-OPEC and then bayicontrola bayenza sure ukuthi iprice yakhona ephezulu or yehle kuthi ukuthi baproduce how much esikhuluma njengamanje uSaudi Arabia and then lokhuza uRussia bakhathi production yabo ye-oil so that bafuna ukuthi iprice ephezulu into ezama ukuyikhuluma ukuthi already kuma government levels kuma ministerial levels as you are a member ye-BRICS so already kusayinwa ama-agreements so ama-company kuba lula to go and kwenza umsebenzi or kwenza ama-deals namanye ama-company from already ama-BRICS members because already i-political will ngesingisi ikhona ngoba sekusayinilwe you are a member of that institution into ebalekile iframe yonke ama-framework akhona so it's up to ama-business to make sure ukuthi they take advantage of that and bayisebenzise kakuhle ukuthi ba-benefit because we can be sibe ama-members but if ama-business are not taking advantage abayenze ama-effort then this thing yakuthi we are members of BRICS will end up singaboni kahle ama-benefits so now it's up to i-private sector ukuthi bayenze sure ukuthi baya ngena kulama markets lawo because lama markets lawo already avulekile for bona. Yey lento ithethayo ye-currencies nokuba mhlambe funeke ube imember ndiye ndaphawula phaa kwinkundla zokuxhumana abantu besitsho into yokubana yey ingathi mhlambe i-US dollar iyatatazela kuba abantu bayazibuza into yobana mhlambe le BRICS currency ingahle mhlambe inyukele ngasentla xa sijonga mhlambe kwi-US dollars kodwa ke sidlule apho xa sithetha ke ngexabiso lolu hlobo kunye nemali mhlambe enokusetyenziswa ingaba wena mnumzana uMakwe liza kuba namandla ukudlula ezinye inhlobo zemali zamanye amazwe umzekelo mhlambe iDollar nePound ngeke ibe namandla up until there and then kuthi number 1 ibe khona izothatha isikhathi ukuthi ibe khona because imali awuvuki nje kuseni uthi no ne-currency yami imali kumele kube ne-something sesazi ukuthi i-base imali kumele kube ne-something wenza sure ukuthi imali yakho hayiphezulu or ngaphansi kakhulu meaning ngesingisi hayibe too volatile so awuvuki nje uthi no sine-currency kumele kube ne-something to back up that currency
and abantu bayithembe. And into ebalulekile la is not to replace, into ebalulekile is to make sure ukuthi abantu banama anye options, ukuthi awu relying nje ku US dollar or relying nje ku euro, but unenye currency futhi. Esikhuluma njengamanje uChina mawenza business naye uyencourage ukuthi uthenge ngecurrency yabo. Njengamanje sithi if ngifuna ukuthenga ama-beans mhlambe eKenya, amele ngithathe irand ngiyothenga ama-US dollars before ngahamba ngiyothenga eKenya. Just like if ufuna ukuthenga i-oil, mele uthathe imali yakho. So bafuna ukubulala lento le ukuthi ungajikeleze laphayana ukuthi wena at least uthenge something le mhlambe ethengiswa lapha eSaudi Arabia, but hayi ukuthi uzofika isituation la uthola ukuthi asisayisebenzisa i-US dollar. And then lento le ukuthi ibe khona izothatha isikhathi. The nice thing ukuthi i-build up ukuthi at least abantu bafuna ukuthi no ithi i-world order system i-change, singabi ne-unipolar system, kube a multipolar system, US dollar, euro, amarand, yonke into. And esingikhulumile kuba lula ukuthi bakuboleke imali ngecurrency yakho. That is why USA, even if unesikoloto esinkulu akanankinga, because isikoloto sakhe it's in US dollars and imali yabo uthi ukuthi akana into bayibiza exchange rate risk. Ivakala kahle wena mnumzana Makwe. Ndiyafuna into okubana siqukumbela ngawe Dr. Sibanda, kuba kuyaphawuleka into okubana abanye ke abantu bathi le nkomfa ithande ukuchasa amazwe asentshona, koko ke yagqila okanye yajonga banzi kulawo asemazantsi. Ingaba mhlambi oku kwenziwe ngabom, mhlambe xa sithi siyajonga injongo zango ukuba bakhuphisane kwisigaba, mhlambe singatsho into okubana siyalingana nalo mazwe asentshona? Ake ngithi mina esikhathini eside kakhulu lamazwe esiwabiza ngokuthi awu Global South abebukeka engamanga kahlehle ngoba ezomnotho bezibukeka ziphansi kakhulu. Okusho khona lokho ukuthi sokuyinto phela enhle ukuthi lawa mazwe akuyi Global South kube yiwona amazwe asethe afika abhekisisa ukuthi asalele emuva kakhulu. Yikho nawo azikhetha baqala ukuhlelana bona bodwa bathi kungcono nathi sibe nendlela phela eyokwenzani ekusebenzisana ukuze nathi sisinde, hayi ukuthi njalo sihlale sithembele kulawa amazwe awasentshona, ngoba umnotho wonke ubuphethwe ngamazwe asentshona okuze kwenza ukuthi nezinye izimpi esizithola emazweni lawa esiwabiza ngeGlobal South kubukeka sengathi beziqalwa yiwo lamazwe ukuze aqhubeke ewacindezela njalo ethatha ezomnotho kulawo mazwe. Kungakho sithi yebo lokho kwenziwe nje ngenhloso ukuthi lamazwe azithole nawo esenamandla, azithole nawo ethuthuka, angazitholi eyindawo yokudlalela kwamazwe asentshona. Bahlekazi masibambe ngazibini ngexesha lenu ngayo lalentsasa. Siyathemba into yokubana ababukeli beEkhaya Jikelele barhabule bafinca kwaye ke into engamandla baxhobiseka ngokubangqongileyo. Siyabamba ngazo zizibini. Siyayibongela. Siyabonga. Right, mbukeli weEkhaya Jikelele lo besithetha naye kaloku ingcaphephe kwezoqoqosho umnumzana Makwe Masilela. Sathetha naye kaloku uGqirha Vusumuzi Sibanda weAfrica Diaspora. Besixelela banzi kaloku ngenkomfa entsuku ntathu nibibanjelwe pha eGauteng kutshanje, kwaye ke siyaqonda mbukeli into yokubana ngoku seyifikele ekupheleni. Kuza emva kwengxoxo ke ibitshisa ibunzi yezamanyene kurhwebo notyalo-mali. Phakathi ke kwengxoxo ke kugqityiwe ke lokuba kwamkelwe amazwe amathandathu. Phakathi kwelo mazwe amathandathu athe amkelwa mbukeli, uyaqonda ukhumbula into yokubana amazwe ke aye afaka izicelo zokuba nabo bafuna ukuba phantsi kwale ngqongqothela ye-BRICS. Phakathi kwalo mazwe ke sinayo iArgentina, iEgypt, iEthiopia, iIran, iSouth Arabia neUnited Arab Emirates. Baxoxele banzi ke babukeli besitsho into yokubana amazwe okanye intsebenziswano phakathi kwalamazwe ahlukeneyo kuzaphucula ngakumbi kwezoqoqosho. Wachaphazela ke umnumzana Makwe into yokubana nakubeni nje ikhona mhlawumbe amazwe esingetsho into yokubana aphantsi kweAfrika angathi asahluphekile, nawo mbukeli angakwazi into yokubana afake isicelo sokuba phantsi kweBRICS ukuze kube kanti uqoqosho okanye umnotho lungahle kanti luyaphucula
apha esizweni. Kanti ngoku masithi qhwi evenkileni siyabuya wena ungaqhushalazi qiniseka into yokubana usibukele apho ekhaya jikelele. Kwaye mbukeli ke ndiyathanda into yokubana ndikhumbuze ukuba uluvo lwakho lubalulekile ngazo zonke ke ingxoxo esiye sibe nazo apho ekhaya jikelele. Qiniseka into yokubana uphithizelisa lo minwe uyasixelela into yokubana wena ucinga ntoni ngayo phaa kumakhasi ethu onxibelelwano. Masithi qhwi ke evenkileni sithuma umntwana evenkileni siyabuya ubukele ekhaya jikelele. Siphinde ke sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele. Sasifikile ke isikhathi sokhetho likazwelonke ezweni elumakhelwane kulese Swatini. Isiqubulo ke sakulonyaka mbukeli sithi ngete ngasala sakha live lethu bangaphezuke ka 580,000 kulabo abawu 650,000 abanelungelo lokuvota. Lolu khetho mbukeli luza nje zithe chithisaka ke igameko zodlame eSwatini njengoba kukhona labo abafuna ukuthi kube noguquko izwe libuswe ngenqubo yabantu. Sikhuluma nje ke kunamaqembu amabili ezombusazwe adingisiwe okuyiswalimo kanye nephudemo. Ukudingida kabanzi ngalolu daba sixhumana nokhulumela uhulumeni waseSwatini umnumzana Alfios Nxumalo bese siphinde sixhumane nomengameli ke wephudemo umlungisi wakwamakhanya kanye nomengameli weswalimo umduduzi Magawugawu Simelane. Sinibingelele gentlemen ekhaya jikelele, sibonga kakhulu ngokuthi nibe nathi namhlanje. Siyabonga my sister, siyabonga. Sibonge kakhulu. Ake siqale nje ngokuthi ke mhlawumbe sikhumbuzane ke ukuthi phela nakuba ke embona kungenzeka ukuthi ishayisane futhi eminye ilumele, kepha nje siyanxusa kakhulu ekhaya jikelele ukuthi konke nje ke sikwenzayo sikwenze ngenhlonipho ukuze phela lenkulumo yethu ke ingaphazamiseki. Nxumalo ke ngizocela ukuthi siqale ngawe simi kanjani isimo malungana namalungiselelo okhetho osalisemomi sikhuluma nje futhi ingabiza khamuzi zingaqala nini ukuvota? Asibonge kakhulu saswethu nalomuhla kuthola lelithuba losinika lona nekusike umuntu abingelele ku babe emakhanya emlungisi nakuba bemduduzi Simelane. Lukhetho luhamba kahle kakhulu saswethu. Kude igameko lakhaya telidwamele lisebhememe kwekuqala lokho. Kwesibili saswethu umuntu angasho ukuthi sevele kucaliwe kuvota kule viki nje leliphela kwelesuka kulo luqhubekile kuvota kwethi 70 tembuso ikakhulu leto lokubonakala kwekuthi titabe tinemsebenzi etiniketwe wona kulolu khetho. Nalaba ke bemibutho labatawe bacize sive kwekuthi siphephile lukhetho lusachubeka kulomgcibelo lesibuwo kusasa nje. Nabo ke balitholela ithuba lekuvota bese bangilabo ke bantu labadzala kakhulu lokubonakala kwekuthi bangete baya bavuke kusasa bawunyathelana nalabo labasanemandla ekuma nekubamba emalayini nabo bavotile kahle kakhulu ngekuthula. Siyabonga sathi. Sibonge Alfios. Makhanya ngokubona kwakho lolu khetho lubanjwa ngaphansi kwesimo esinjani kwazi sephela ngiyazi ukuthi bekunesikhalo malungana nesithangami esibizwa ngedialogue esingakabi khona bekumele sibe khona kodwa manje ke osekuthiwa sizoba khona emva kokhetho. Kasibonge sisinoxolo siphinde sithathe lelithuba kuvusela kube nguni babe Alfios Nxumalo naye babe mduduzi Simelane. Sisinoxolo singathanda ukuqala ngokuthi sichaze nje kafisha lokuthi sine sibobani siyinhlangano. Iphudemo inhlangano yetembusave nelwela inkululeko yamaswati. Asisiyo inhlangano lelwela kunika inkosi eMswati imfungo ekwakha umbuso wesigodlo. Lolu khetho lesikhuluma ngalo leli akusilo likhetho lelinuka eMaswati lithuba lokuthi akhe uhulumende otawuqiniselisa ukuthi eMaswati ayathuthuka futhi inkululeko yawo iyawasebenzela. Lolu lukhetho lokunikwa ingonyama imfungo lokuthi ichubeke yakhe uhulumende wesigodlo. Sineke njengephudemo vele asizange nje sasike sithi imbanza kanye
kuleli hlelo lokuthi sisiphe inkosi yakhe uhulumende wesikole ikakhulu ngoba sine njengeMaswati siyathi ukuthi uhulumende wesikole kusukela wabakhona ikakhulu kusukela nga1973 nazoshaya umthetho la khona inkosi yaleso sikhathi yavala emaqembu etembusave kube nguhulumende longawasebenzele eMaswati kodwa lo sebenzela bukhosi nalabo labavute naye lolu khetho kwelolu silibona njengaletinye tetinhlelo leticonze ukuthi ichubekise lokho kuhlupheka kweMaswati lokwenda ukuthi eMaswati lamhlabe bete imithethibhedlela kube bete imifundzate emakolishi incumbi yeMaswati aphoceleleke ukuthi ayofuna indlela yokuphilisa ngaphandle kwelive laseSwati ngiko ke lokutabe kwendeka kulempela sondo lesiyakiko ngaphansi kwesimo la khona emaphoyisa nemasoja nalabo labasebenza eprison batabe bachithwe live lonke kwesabisa eMaswati ukuthi abe ingxenye yalekhetho leli lelikhetho libanjwa la khona eMaswati esabiswe khona ukuthi na ungabhalisi insida lokufuna utithole kuhulumende angeke utithole etifaka bo scholarship nemisebenzi kungaleso sizathu ke ukuthi eMaswati lamanene athole aphocelekile ukuthi angabhalisi kodwa sine siyethemba njengehlangano lokuthi njengaphambilini iningi leMaswati angeke lize liye kuyovota na ubuka inombolo taphambili vele inombolo talabo bebabhalisile bethi basetulu kodwa na uthi ubuka inombolo talabo bebavota bethi besethi bancane ngoba eMaswati abathi lokuthi kude lotakubona lokuthi awukayi kuyovota kanti bayakhona lokubona ukuthi ubhalisile noma ungabhalisi na uvale inkulumo yokusabisa abantu. Yebo mnumzane uMakhanya siyaluzwa uvo lwakho. Mr Alpheus Nxumalo bengizothanda ukuthi uthi ukuphefumula ngembono kaMakhanya kodwa ke njengamanje ngizocela nje ukuthi banumzane ke sithi nje kuyibamba kancane ningahambi kulayini sisaqhubeka nje nokuthi sikhulume ngehamba phambili imizuzwana nje sizobe sesibuya ke sesixoxisana siqhubeke nengxoxo yethu.